Dobro večer, poštovani gledatelji. Nakon više od 3 mjeseca pauze danas je nastavljena nogometna Premier Liga Bosne i Hercegovine. 2 utakmice su zbog snijega odgođene, slijede i svi rezultati. Čelik Sarajevo 2-1, Velež Zrinski 1-0, Travnik Zvijezda 2-2, Leotar Rudar 0-0 i Željezničar Olimpik 3-0. Mečevi Sloboda Slavija, Drina Budućnost su odgođeni zbog snijega. Sutra se sastaju Široki Borac, a naravno direktan prenos donosimo od 15 sati na našem programu. Mostarski gradski derbi pripao je nogometašima Veleža koji su minimalnim rezultatom 1-0 slavili protiv Zrinskog. Susret koji je odigran pred oko 2000 gledalaca obilježen je povratkom navijačke grupe Red Army na tribine. Imperativ utakmice je bio izuzetno važan i jednim i drugim jer se nalaze u teškoj situaciji. Međutim, Velež je bio agresivniji od gostiju i svoju inicijativu krunisao pogodkom u 57. minuti. Najprisebniji u kaznenom prostoru Zrinskog bio je Velegić koji pogađa mrežu Hadžića za veliko slavlje svojih navijača. Derbi je protekao u sportskom nadmetanju na terenu, ali i van njega, na čemu imaju zasluge svi akteri, ali i veliki broj policajaca koji je sve držao pod kontrolom.